Unajua hii sentensi inayosema kwamba maisha hayana formula ina ukweli sana. Inayosema kwamba maisha hayana kanuni, hii sentensi ina ukweli sana. Nadhani utakuwa umewahi kusikia watu wanasema kwamba huyu mtu alikuwa na majumba, alikuwa na uwezo mkubwa kwenye kijiji chetu, alikuwa anaongoza, lakini kwa saizi ana maisha tu ya kawaida, ni mkulima wa kawaida, au anaokota tu makopo ya maji ndo anayauza anapata kipato. Au nakuta anasema huyu mtu alikuwa na cheo kikubwa, ila kwa sasa ni mtu tu wa kawaida, ana maisha yake ya kawaida tu sana. Hiyo ni kwa sababu gani? Maisha hayana formula au hayana kanuni. Ni kwamba kanuni ambazo mimi leo nazipita kwenye maisha yangu kufanikisha mambo yangu, kujipatia kipato na kila kitu, hizi kanuni kuna wakati zinaweza zikaja zikagoma, yani kabisa ikashindikana. Njia ambazo naweza nikazitumia mimi kupata nafasi fulani, kupata cheo fulani, kuna wakati hizo njia zinaweza zikagoma, zikakataa kabisa. Sasa naishije na watu? Unajua kuishi vizuri na watu ni mtaji mkubwa sana, sana kabisa. Sana kabisa. Ni mtaji mkubwa sana.